ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV के पार्लियामेंट ताबिदबा सिंधु तरानुक्सरी अहमद मरुब पाउ पिजरी आउटर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्यूएंसी की पोलिंग स्टेशन तरुक की वोट हयेंग अमुक हन्ना थादनरगनी इनर की मिखल की कैंपेन अरुबी थाकता कंखनरके अमदी ममानबद मयुमदगी कौथोखिबा नुपा अमा सीना फंगले सिंगनबा मियोइसिंग पुलिसना फागतुना वाहुं पाहुं सथखरे पाउ सनुन पिजरी थासिगी तांग मपन पांथोखिबा आउटर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्यूएंसी की मिखल नियम चुम्ना पांथोखिदे हाइबा रिपोर्ट की पोलिंग स्टेशन तरु नौना हयेंग मिखल पांथोखनबा ACI ना खंगलखरे हिरमसिग मरी लेना रिटर्निंग ऑफिसर ओरबा थोबाल की DC टी रंजना नौना बोट थादनबगी नोटिफिकेशन ngasi थोखरे CEO नबकेसोना पाउमी सिंग फंगोखिबदा मिखल पांथोखदबा पोलिंग स्टेशन सिंग अदुदि चांदेल असेंबली सेगमेंट की 41/21 लंबुंग टेनोपल AC की 42/26 मोलमे उखुल AC की 42/2 सनाकैथेल साइकुल AC की 46/45 कैहाउ टांगकुल कारोंग AC की 47/5 अमसुंग कारोंग AC की 47/19 खाइबोंग खुनौनी हाइके CEO नबकेश्वर मखाता फंगोखिबदा पोलिंग स्टेशन तरुक असगी वोटर्स सिंग हयेंग अयु पुंग 8 नुंथिल पुंग 4 फावदा मसा मसागी वोट थादबिनबा अपील तौके रिपोल असिगिदमता सिक्योरिटी पर्सनल मरफु पोलिंग स्टेशन अमममदा सिजनगने IG अमसुंग DIG सिंग सिक्योरिटी की फिबम सिंग यंगसिनगने अमरंदा थासिगी तांग मपन पांथोखिबा मिखल असिदा चादा मरफु मरी दशमिक मंगा तरुक यौना वोट थादनकी हाइके आयना भाई तो मतलब डिसाइडिंग ऑफिसर भी कई है ये मामला तो पुन्ना जो हम तरुक से कंट्रोल होना इकोनॉमिक तो वो इलेक्शन कमीशन यार है नसीब के इलेक्शन कमीशन ना आया से फिर हयेंग अदा कोई रिपोर्ट से ना मुझे हयेंग ये पुंग तरे तगिना पुंग मरी भवा हाई पोलिंग स्टेशन तरुक से दर पे तो वनी मसीगी पेनसी मतलब मुझे नोटिफिकेशन से पहना रिटर्निंग ऑफिसर का कोई है रिटर्निंग ऑफिसर ना नोटिफिकेशन थोक रहे अगर मसीदा पहना हाई पोलिंग स्टेशन तरुक से लाइव इलेक्टर सिंगा हयेंग से लापीरगा वोट थादा व्यू है ना मीडिया की थोंगा थोंजलिबा अदगी कोई कैंडिडेट सिंग अमसुंग पॉलिटिकल पार्टी सिंग कोई इन्फॉर्म तौरे हाई वोट हयेंग तौगनी हंजी मतांदा अदुगा हाई हंदकी हाई पोलिंग स्टेशन सिदा सिक्योरिटी की यामना अकनबा खोंथांग लपतना पोलिंग स्टेशन अमदा आना सेक्शन अमा मी 10 अमु गरमई मोटो हंदी मी 80 की मथकता डिप्लॉय तौना 80 दुना कोगे सिपाही सी मथक ऑफिसर DSP SP DIG IG में आमने सिंगल मार्क्स सिंग हाई पोलिंग स्टेशन की गतियां फेयर तौना वदमे अरेंजमेंट जो पुलिस सेम साबन होया थासिगी तांग तरते तपांथोकदरुबा इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्यूएंसी की मिखल की वोट खोंबगी थबक अयुबी थाकता कंखनरकले पॉलिटिकल पार्टी सिंगा मखोई मखोई की पांदम फिरेप सिंग पुथोक्तुना मियाम की पुंगनिंग सिंगसिंबा होनरे अमन अमबु हुनबगी चांगसु कंखलगले BJP की बिरेप ओरिबा RK रंजन से नामी सिंगी मियोट निहायना थांग की प्रजा सिंग फुंदोक्रे नसी थांगा हौरेल चिंगांग कम्युनिटी हॉल दा पांथोखिबा BJP थांगा मंडल नसिंबा कॉन्फ्रेंस अदुदा BJP मणिपुर की प्रेसिडेंट TS चावबा कैंडिडेट ओदिबा डॉक्टर RK रंजन अमदी जनरल सेक्रेटरी M असनी कुमार सुसरबिया के प्रजा सिंह माइकेट की लोकताक पाता सैदांगबा थांग प्रजा सिंह अवाब तारब मतंदा पार्लियामेंट पुथोकनबा वाफम थवोइखिदबा हानगी MP ददी वोट पीफम थोकते लोकताक लेक प्रोटेक्शन एक्ट असि संगोक्तुना अवाब कोहनबा होनानिंबगी अपामबसिंग फुंदोंनखि पार्टी की प्रेसिडेंट TS चावबना मणिपुर कांग्रेस ना MLA मसिंग यामले हाइदुना पोंगलिबा असि सेंटर द ND के सरकार लापदा BJP के ऑफिस का टूरगदबा कोइदबने मणिपुर कांग्रेस पार्टी ना सही तरानिथोई पालकपदा मई सिंह लंबी थोंग अमदी सेंटर थादरखिबा सेल क्या मफम खंगदना मंगनदुना लेरी प्रजा सिंह की खोंगत की बसंफम क्या वोट मयादा साइथोपा होरगे हाइके प्रजा सिंह सेल अमदी अतई पोलम सिंह मखोदगी लेबियु वोट टी थादबिगनु हाइके SPF सरकार ना लंदम असगी समझरबा मियोय क्या फैक्ट एनकाउंटर हटखिबा असि कांग्रेस अमदी CPI की मतमदनी लारो प्रजा सिंह इचुप अमसुंग थबक हापदा सेल लौरिबा असि हंदोक हनबा मियाम अनौब कैंडिडेट खनबा तंगाई फदे हाइके जई तरा थोबेसिंग पीबनमदे इसिंग दिखनमदे बै पीबनम लंबी हो सकते लंबी को सकते जाते चहिता होता करेंगे
open corruption. Maka yoga hana loga khangdi thawak khapa khangdi maka open corruption in Manipur highest in the country, highest in the world. This corruption. RK Ranjana Manipur की फिल्म से हिरम क्यादा सोक्सिन लगी प्रजा संघी अवा नुवाइबदा सरुग्यादा नंबा मिनुट खंबगी तंगाई फदबले रे लेबा के सेवा तौबगी नमादा मियामदगी बुत तौबा पार्टी दे कांग्रेस पार्टी ने सही क्यागी ममांगदगी लंदन सिगी अयिंग असागी खल काइथरगिबा लोकता की फिल्म अमदी एनवायरनमेंट तन्नरवा थौदांग क्या लौदुना नाकने लाकली हाइके मणिपुर का परमार काइनबा लमखै बाउंड्री खादा मणिपुर की लंबया ममा सुंदोकमे मादलरे हाइब सितारा बदगी इमाइके मैना आदिसना अवा अमकोंगाई कमितरगा मोने तमना सलगा संबंध खान रूप मदर सलगा लंबा से मांग बिरो पलुंगेरगा मामितरी इरान सितरगा लचिवा तातुक सुबह लोकसभा मिखल के मरी लेना बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन की सरगम नंबोल बाजार पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस पांथोक्रे बीजेपी मणिपुर की प्रेसिडेंट के सौबा कैंडिडेट डॉक्टर आर के रंजन यावना अतई मसक नायब मियोय क्यासु सरग्याकी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी असोब तौरीब क्यासी चुमथोकनब मियामना लाक्लिब एप्रिल की तंग तरतरेत पांथोकदरिब इनर की मिखल असिदा मियाम की इहुल खंगना थबक तौनब वामांखिबसिंगना फोंदोनखी लंबी लंबी जाते चरिता करेंगे ओपन करप्शन मखा योगा हना लोग खंगे थोक खाप खंगे मखा ओपन करप्शन in Manipur highest in the country, highest in the world. This corruption. Andhra Block Congress Committee na sinduna yaripok lai manaida nomge ba political convention na panthokre tharumadu da MPCC ke member ke Ningthausa Andhra Block Congress Committee ke president lebak lai amadi yaripok chamandari gram panchayat ki pradhan Islam Sahasu sarga ke wanang ki busna Congress sarkar na leriba mukhe Manipur gi apun bagi saktam kaiba namloi amadi nongmanogi chakhut lambi da mangzul thana changsin da ngamgani haiba phumsing phongona ke कांग्रेस वोट थादजरगे पैसा पीब पीदबा अदगी अवाब के मायोनरगसु कांग्रेस कैंडिडेट वोट थादजगे हैना लैजबा कांग्रेस पु यामना नुक्सिजबा चेतना कोन थमोइदा थाजबा थंबा आइडियोलॉजिकल लोजन लैबा मी नाथेन राजनीति की थौसल सोइबदगी स्टेट असि मपु पांडब स्टेट का मानवनी हाइना लेफ्ट एंड सेक्युलर अलायंस की मिरेट डॉक्टर एम नरना फोंदोक्रे वाफम असि का संपात लेमजम लेकाय दलेबा इम्फाल राइजिंग यूथ क्लब ता एनसीपी अमदी सीपीआई ना खुसम नदुना पांथोकिबा मिखल की कैंपेन दा डॉक्टर नरना फोंदोकिबनी तरुमदुदा अलायंस पु मपालदगी सोगलिबा एनसीपी की प्रेसिडेंट एमएलए एल इबोमचा एक्स मिनिस्टर एन मंगिना चिंबा मसकना दमियो क्यासु सरगा की एन मंगिना कांग्रेस लुचिंबा सरकार असना माइकई खुदिमक्ता सोथरबा अमदी मियामगी याइफनबा थबक अमता पाइखतपा ngамदबा सरकारनि हाइना मराल सिके डॉक्टर एम नरना मिखल सेल लौरगा थादबगी हाइनबी थादोप मतम ओरे हमक पांथोकिबा आउटर मणिपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की मिखल अदुदा कांग्रेस की माइकईदगी माक मसागी ममांगदा लुपा चाम चाम येंदुना वोट थादहनबा थेनके हिरमसिगी मतंगदा ईसीआई दा वकतकने असिगुम फत्तबा हाइनबी असि मियामना थादोप मतम ओरे हाइके लोकसभा की मिखल असि ख्वाइदगी लुबा मिखल अमने मसिना स्टेट असिगी अफबतगी चाम लेपकदौरबने मसिदि मियामना पार्टी दा येंगदना अफब मिरे थातोकनिंगबगी अपाम लेरे ममांगदा राजनीति की थौसल सोइखिबसिंग अदु मतुंग ताबदा सोहिंदनबा वारिब लबियो हाइके लाइक अगर फंगदब नारोल कया सिगी हिंगनबगी संथोपेनबगी लंबी आइन सेम्बिया लालोगी इराक नरबले पाकसिदा राजनीति की पामैना सोल्यूशन पुथोकि याय पुनमसे पार्लियामेंट अमसुंग पार्लियामेंट चटकेदोरिबा प्रजा की मिहुचिंग सिगी लोकसिंग अमसुंग ज्ञान लोइनगा मोई पुचियल सेंगा थबक तोगी मखा पोनगनी अमरंदा इंडिपेंडेंट मिरेप ओरिबा इंडिया ओइनामगी फिराल गसी फिसुमथोंग ओइनाम लेकाय हाइराम गोइथोंग नाइबम लेकाय अमदी सिंजमई ओइनाम थिंगेलदा पांथोक्रे फिसुमथोंग ओइनाम लेकाय पांथोकि बमपुंग ओइबा थौरमदुदा इंटरनेशनल मणिपुरी मर्डर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कुमल लैमा सीपीआई एमएल की स्टेट सेक्रेटरी एस श्याम सुंदर सुसरगा की थौरमदुगा मरि लेना इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज तौकी
India oinamna mahakna mikhalda mirep ama oina chongthorikliba si lisinga chamapan yankhai mathoidagi hauna Manipur gi oina nupi mirep amata MP oina thamdabadagi nupi gi isusin mai oina bukhatnabagi damukta chongthorakpani boin yankhai ni thoi yawa thabak thoram sing mikhalda mai paknabadi thabak oina pangthokani haiki makhoi sing adigi manungda nupi da ahenba sakti piba thabak phangdaba sing mafung phana thabak piba nupi gi mayokta sathaba hingsa gi thabak tingba Manipur da tourism amadi handloom and handicraft sectors chawkhot hanbada amadi lebak ki apunbagi saktam naknabagi pandamba mirep oinaba chongthorapani haike nupi nam thawagi crime si lakpa taragadi sumaina perform tawgani capital punishment ma piba yabage du gumar right ado aingonda hek sinabibada mayami chanum oiriba miyami machi oiriba miyami machan oiriba irom chanu sarmelagi case ihan hanbada paikhat chagina hana promise tawjari Mahasingi Sakti, Lebaki Sakti ni haiba topic ta Inner Manipur Parliamentary Constituency da INC ki mirep oriba Dr. T. Mainagi Mikhal ki campaign Langthawal Kunja Makha Laikai Moirang Subeda Lampak ta nasi pangthokre Vipamaduna MLA Karam Thamarji MPCC ki General Secretary Tilotama Amadi Atai Makok Thomba Luchungba kya susarga ki Vipamaduna Tilotama na BJP ki oina India ki Prime Minister oyini haina thorakiba Narendra Modi si masamak pidamninga oiba miyoi nate Gujarat model da India sempat haiba Modi na lauzarabasu Gujarat na India ki manungda khwaidagi hena sel puthaba state ama oiri haike MLA Karam Thamarji na India da khenaba leitaba jat kuchu khaidaba party ama puthoksi hairabadi Congress party natana atei leite handaki mikhal asidasu Congress na chawna mai pakani amadi center da UPA gi humsuba sarkar halakani Manipur gi oinasu khenaba amadi thom manabana chawkhat minaba ba honabada Congress na lauruba thodang asi miyamna ningsin biu haike akoi thawa hisam yamna akoi MLA manga natna MSCP da leiba member khudra office mayor khudra Congress support tawre hanise sigi decision sine yana tamjinu Mayunda tumduna leba miyoi ama mamanabana kauthokraba matungda siduna leiramle laikhidraba miyoi adudi athopam Ranbir apopa laikhidraba Ganasyam Porompat Police Station ki manung chanba Ningtem Pukri Mapal makha leirakpagini mapu kauthokki haiba mamanaba aduna laikai adumakta leba takhelambam Loken apopa Nilo Kawi thaidok thapandagi phangba pawgi matungina ngarang numidang pung 8 rom taba matamda Loken na laikhidraba Ranbir mayumdagi kauthokibani ngasi yuk sarangna pung 3 rom taba matamda Ningtem Pukri Mapal makha leirakta Ranbir siduna leiramba miyamna thengnarakibani laikhidrabagi makokta karigumba posak amana thomlaga happa oramgani haibagi khudam lei hairi Lokengi mayum manungda halaba matungda mahakpu lambida sintolaga thamlamba oigani haina manakna pada leiramba miyosina phangdongnarakle Lokengi ka manungda makhoi anina Lu thaglam chingba mapam amada bottle ani leiramba police na thenaki thaidok asigi matangda police na thizunbagi thabak chathabaga loinana takhelamam local amadi maki mama loinana machon nupi police na phaduna wahang pahung chathabaga loinana miyat asigi matangda case ama lokhatkre Ranbir gi mache Susilana marang Ranbir tungkhaba matungda local na laktuna maku kauthongnaga chatkibani miyat asigi matangda mara leibasum phaduna ain gi chak chabadandi pianningi haike Jilawan mapaji puthokki hayaba angang tambada adidi swaida di nungairo imauni swaida tawrusi hai si mapana haibra amaduna haibra dai khangre ko puthokraga ma je puthokre hayaba ko thokibadagi pungdo nipan makhai nipan ta adai du oira mane puthokibase adidi sagi somna juma pamja do le dibasi chak char tungkhrabani na adum tungkhraboini nge chumju mi su yam leibana tamina adum tumnaraga ranga sai angan ba yukta angang sina mapaji ahing halakte na konaga tumjai machanu pisimdi khangjadaba rakoi papa do mani mi ko kokka thokidre pangan manba mi nu puhi hana angang na walking chasaro matamda angang ja swaida tala mapaji swaida tala ga leirambani hayaba mapi moro hamara ta khangre haire nihasigi matang sida koi ipan pa de budi sile ko sibasida ainam apamba se ibunga ikoi lekai de sina thokjare matumda amona thoktana ba mayam ama leina ba ko Election Commission of India ki poktak matungina Excise Department na ngarang Kurai Porompat TV Tower Manak Sagolban Uripok Kanchipur amadi hayangwei thongna chingba mafam singda drive sathabada miyoi tarmanga yumo liter chani kunthragalena na thagatpamamle hai
Exploring New Avenue Haibatin the Nomuga Seminar Come Career Guidance Ki Toramama Cookie Student Organization KSO Nasinduna Nasi Hotel Classic the Pantokre KSO Gimaru Bamusing Susariaki Banto Batarumaduki Matanga KSO General Secretary Tamilian Sinsitna Infalgi Akoi with the Ladiba, Mairusina, higher education the Lorba Matunda, Kari Togadagi Haibasi, resource persons in the awareness Pibani, Mairusina Masina, Kanabakia, Bigani Haiki. Seminar come career guidance was a power of announced after 130 to 140 Rachare. Consider teams exploring avenues and this is for the students. When you like what stream to choose, what to do after graduation. Senior when Canada Tungi, when Manipur, India, as a whole society, Manipur University Tribal Student Union Sinduna University Asige Centenary Holder Mutsu Mit Lisinganisuna Taramari Nasi Pangtokre Tribal Affairs in Hillski Joint Secretary Armstrong Pamai Nefusuba Assam Rifles ki Major RK Banerjee Amadi Mutsugi President Gaikuan Nangmaina Chimba Maru Bami Kiana Silbiaki Toronto cultural program Kia Pangtoki Batamaduga Marilena President Fondorukibada Mutsu Mit Asana Tribal Migration Punsinaba Amadi Nusi Sanana Purakna Honabada Achawamatim Uigani Haike. We have participated in many seminars. Some of you might be aware and some of you might not be aware also. We have participated in around 5 seminars organized by Tribal Youth Council and some, the How Research Initiative and the Assam Rifles. We have participated not less than 20 members. Lagi Batara Tok Suba Lok Sabha Mikalda Energy Candidate Oribasina Makoi Makoigi Apamo Wakalon Sing Miamba Fondok Pagalina Makoina Fondok the Bawafun Singadu Kanana Bagi Toramama Know Your Candidates and the panel discussion Hyper Programama ISTV Network Nasunduna Hayeng Manipur Press Club Ayokipung Taramatui Tabadagi Pantokadari Zip Electoral Officer Manipugi Sponsor Makada Pantokadariba Programasida Candidates in Sarugabiduna Isai Apamo Wakalon Singadu Miamba Minute Taraki Manunda Fondok Pibayagani. Candidates in the Fondok Mawafun Singadu Akangaisina Kanana Bagi Tormamasu Pantokani. Tormasida Civil Society Organization Tongan Community Busing Mairigi Lupsing Madi Akangaisina Sarugabiduna Isai Apambasindu Fondok Nabagi Tanja Pijagani. Hariba Programasi Hovadi Loba Fauba ISTV Network Asigi Music Channel Live Telecast Sandokani. Miam Apamba Mute Kanada Pandamda Pantoko Riba Programasida Candidates in Amadi Mipum Kutimaya Sarugabiduna Mai Pakan Binaba ISTV Network Maikedi Kamanjari. Sabkibatang Nipanda ISTV Network na live telecast of Dunamianda Unkiba program Know Your Candidates Hyba program Aduda Congress Kimirate Laki Dabasi Miamna Hanglapasingmatic Chaba Paukum Pibangamlo Dabadagi Mission Oina Laki Dabani Haina All India Youth Federation Manipur State Council na Tadoropuchero Lamana Kangalagri Zerolasina Makataraduna Asigumami Asi Amukana Taratruk Suba Lok Sabha Mikalda Taka Dabagi Sarupudi Matik Sabami Tabana Hen Fai Hari Minister Okami Babi Madi Deputy Chief Minister Gaikangana Miamgi Bipanda Makau Purna Ngangliba Si Ikaiba Poi Sahi Tarada Manipugi Isu Amata Bukatuna Wanang Bangam Kidraba Parliament Bipam Kudimakta Television the Masak Uwa Power Pam Kidraba Mui Amabu Amukana Parliament Taduna Pantokba Nam Kidraba Tabaksin Pantok Hanabagi the Maktani Haiduna Miam the Bot Komliba Si Federation Asina Amaba Poi Hari Loktak Ningsing Liu Ka Posang the Sinduna Posang the Mamang Patpanda Loktak Ningsing Toram Narang Pantokre Toramaduda Nasau Zilla Parisat member TS Dilip Maite Nasau Gram Pansayat ki Pradhan N Nirmalana Maru the Musinguna Sarbyaki Listen Samapan Merfuni Toy April ki Tantara Hundoi Kodum Popigi Nington Lampanda Lake Draba Atobusina Tauna Fana Imalaba Kitamata Tawai Katukibagi Kongul Liduna Nasi Fava Ikai Kumaduna Lakliba Atobusan Gining Sinumit April ki Tantara Hundoi Lapada Atoba Chingburoi Tamburoi Sangimapanda RPA Bamasum Masigala Misanglo Pielena Yawalgi Ikai Kumaba Ulagli Lup Asigi Secretary Publicity Reverend Kumanna Tadoro Pachero Lamada Yaknaba Lamigi Tamtiba Miyot Minegi Sakenga Laikidraba Amasung Punsi Chupa Soina Iduna Ladiba Nungsirba Iricha Singima Pandasu Ikai Kumaba Udli Hari
India ki makutta changjabagi mahutta hingna masabu mai chakhanduna imalaba ki damakta thawai ka thokibana saruk chama hena fai haiba ningtam lami sing sen laba liklam adu lai kraba athogu sing aduna kodom popige ningtam lampham aduna mai sen na takim le masing yang kraba India ki lamina mai kai mari ma question kibada natana monthok gi helicopter season aduna masing thingam dan nomai kapsulak laba fawada athogu sing aduna masada akiba amadi ninganaba amatta leitana yekna balamiga lam thingnaram ki athogu sing aduna Tuktuna Ladiba, Yumadu, Maina Tumna, Sakalova Fawada, Pumari Hena, Yagnabasinda, Lantina K. Makona season about Kulagi Maru, Loikrabada, Amasum, Laila Yumadu, Maina Tumna, Sakalova Fawada, Yagnabagi Mapanda, Sanjabatodana, Mamalaba Kitamaka Tawaina Ponta PK. Kodum Popige, Lam from Adugi, Taudokna, Ningtam Yawal, Ihona, Hena Safu, Kalan Bagalina, Yagnabalami Mapunda, Aki to Jumba Amadi, Ninganaba, Pawandaba. Natana ningtam lanjang asigi mapangalasi khwaidagi kanba sak ama athobu singa duna sagalam ki RPP cherolasna laye khraba ipai pusinga imalaba ki ningtamba baknam bagi namakta yekna baga lamthengna khiba lampham kudimakta khulai thadokpa tawdana punsigi aroba fawba khongpham hanba tawdana thawna fana lamtheng naram khibagi aset liklam adumak khongul liduna ngasisu athoba ningtam lammisinga imalaba ki ningtambagi dawta lampham kudinda thawai pamuba leitana kathoktuna lagli haire Maramaduna, Lakitava Atova Singi Bapanda, Ikai Kumab Utuna, Sahi Kudingi, Zedau Singi Tail the Labor. Atova Singi Ningsin Kubanda, Lakat the Bagitaram, Pantutuna Lakli, and the Sagisu, a Pligitam Townde, no lighting the bit Asida, Singmitami Kudimana, Isai Sagi Atsinmakia Kai Tuktuna, Sarubiabi, Yabina Bagitamata, RPM, Pauzelasi, Pirakli Hari. Lenana, Nemidangi Matanda, Tongal Kudimata Mera, Kapinaba, Numit Asigi Ona, Lining Lysolgi, Tabakak Natana, Saksa Hizana Bamadi Makal Kudimaki Harau Kumaisin, Lepiu Haina, Zerulas Makata and Kangalakli. Masinul Langzindaliba, CRPF ki Group Center ki Mamang Tamba, Sinmai, Langai Salak Madigi, CRPF ki Kem, Maina Veram Gadore, Marifu Fire Service na Sanction Duna Mai Chapa Adukan ki, Mayadu, Galaudabadi, Sanduratuna, CRPF ki Kem da Jauna Amangata, Tuglambayai Hari. Kurai Salam Tundaliba, Success School ki Maire ani second Basuna Faduna, Pudure, Tadu Asibi Yaning the Bafundutuna, London Adongi, Maira Paibi, Club, School ki Mahirusna, Salam Tonda, Wakat Bipam Setakre. School lagi Pangba Pauda, Narang Sarang Pung, Amamakarum Padamatam Aduaida, Mairoi Anina, School ki Saksanga Sintalinganda, Maruti Vanda Lapa, second Basuna Fara Puraga, Numidangi Pung Tarimakarum Taba Aduaida, Konung Mamanga, Tadu Lambani Hari. Second Basuna Faru Hadaba, Mairoi Ani Adudi, Class 6 Tatamiba Mairoi Singi. Among Mankre Haba Imung Manuna Pau from Mudiki Porompa Police Report Mataba Matunda, Ganmanaba, Timaringa, Numidanga, Tadu Lambani. School ki principal na school asida mamangda telephone tarutuna KCP lamfel ki kambuni mateng kharat pang mo haina khangala ki pelai hairi Mairo singa selga mantikna gano Mairo sing tungi yumbini anangda pang da bagi thong satha biginu haiba play card kya sing wakat mi pamaduda season ke joint student coordination committee ki mute amana education do free zone ohelu asiguma thodo matungda amukana mari lena basina tawbiganu haina phongdoragri amdo thodo wathok singa si matungda Masiki actually by Pamdong from Navasina, Angamba Takto Navu Amadi, education sector, the labor, Mahilation Kudimak, Ahogi, and the free zone among the Aki Kang the Lila Sutamo, number one of Matamda, Masiki, Department, Marine Department, Amadi, Marine Visinaxina, Hanama Pumfana. Join student coordination committee na pa yung mga sibu tabo oina on top of that so mating yung pinabiyo hay na dapat miyam da join student coordination committee may kaya digi apil to jari. Red Cell Division na ngarang tabalongi Rongkong area da tibong bagi tabag sa tabada yanesan keke kedara na fare hari BRB defense wing ki serol mana far bamiyo adudi jungamlum damai sahi kun gitaru apokpa gaipu 1 none part 3 digini mangani ki sainana saba 9mm pistol ma maru mapan amadi hand grenade ani fangla hari Hagolani Bamahasingba Makogi, Career Semjanabagi Center Ma, Brahmapur Nahadam Sports Complex the Hangokre. Center C Ministry of Youth Affairs Sports and Lamzing Tawan Association Puna Kusana Duna Hangokibani. Hangopagi Taramda DYASO, Imphal East S. Nirmala, Retired Deputy Director S. Radhasaran Amadi, Manipur University Assistant Professor Dr. Singlet Maisna, Lenana, ISBSC Managing Director S. Bikram Jitsu Saudya K.
सही खरा खरा सरकार पाइबना मियाम की दमक वासक बसम थबक ओंथोक तबना मियामना पार्टी खरा मरा फुगना मुथतख्रे मसिदगी परा खरा तमौद्रबदी मुत खिबयाय हाइना चीफ मिनिस्टर ओकमी बेबिना फुंदोख्रे लोकसभा मिखल मरी लेना थोंजू केंद्र की मनुम संबा कांग्रेस की मिरे डॉक्टर टी मेनगी पॉलिटिकल कैंपेन अमदा चीफ मिनिस्टर ओकमी बेबिना वाफम मसि फुंदोखिबनी थरमसिदा एमपीसीसी के प्रेसिडेंट गायखांगम डॉक्टर टी मेना पार्टी की अटे लुसिंग क्या सुसरुगा की गायखांगमना बीजेपी ना सही मंगा सेंटर का पार्लियामेंट इंडिया साइनिंग हारंबा अदु मसी मसक फावबा उखिद्रे मेरेप ओइबा असि बालीगी हमेंग ओइरे हाइके चीफ मिनिस्टर ओकमी बेबिना कांग्रेस असे जात कुचु धर्म की खेनब लेतब पार्टी अमने कांगलुप कियाना खुंदाबल लमदमसिदा सेकुलर ओइबा पार्टी की तंगाई फदब लई सेंटर बीजेपी काइदुना प्राइम मिनिस्टर की मतंग इरांग थोकले हाइके मोई बीजेपी से आगा सेंटर दुमाय मतलमदा एनडीए ना तोदिया वासबायना सेंटर प्राइम मिनिस्टर बोलो मोई यांगने इंडिया इज साइनिंग इंडिया की नाम होने यांगन लाओ यामाने मोई नाम लाओ मयामना अमुका हने सरकार पाइल होई सही मना कम मोई पाइला इंडिया ने एक प्रकार सिंह खाना मोकना कांग्रेस अमोना शक्ति पाहन में तो दिगनी लैसाबी मचा अनी ngarang pung mariram taba matamda khwarmal kaithel लाइक लैरुगनी हाइना चटकिबदगी मांगख्रे हारि नुपी मचा अनी अदुदी गांगै पाइखोलु चै तरातरे माग फुट मंगा इंची अहुंगम वांगी कुचुनई असंग मचुगी खोंग्राव न सेटकी अमुब मचुगी फ्रीडम लिटकी अतोब नुपी मचा अदुना गांगपुई रामथालु चै तरानिपान फुट मंगा इंची अनिरम वांगी कुचुमवी मसा पाई मागना थोकिबा मतमदा अमुबा मचुगी स्कर्ट अमा सेटकी अनांग मचुगी फ्रीट अमा लिटकी कनागुमन मखोय अनिबु थेंगनबिरबदि मनाक पुलिस स्टेशन नत्रगा मोबाइल नंबर 9612203271 नत्रगना 8258322900 दा पाउ पीबीयू हारि हौजेक मखाताना सानबगी पाउ लबिसे सानबगी पाउ पिजरी राहुल पामई एन सरामनीना अहम मणिपुर टेनिस लेके सही तरह मखागी नुपा मचा नुपी मचागी विनर ओइख्रे इम्फाल डिस्ट्रिक्ट टेनिस एकाडमी सिंधुना कैटेगरी मरीदा सानबे हुमफुनी पाना सरुग यादुना लंफेल्द लैबा इम्फाल डिस्ट्रिक्ट टेनिस एसोसिएशन एकाडमी के कॉम्प्लेक्स सतरीबा फर्स्ट मणिपुर टेनिस लेके सही तरह मखागी नुपा मचागी सानकिबा फाइनल मैच राहुल पामईना ए महेशपु सेट मरी सिनो मरी अमदा माइथिबा पीखे नुपी मचागी सानकिबा एन सरामनीना एल विद्यारानी बो सेट मरी स्नो अमदी मरी अमद माइथिबा पीकिबनी सही तरह मरी मखागी नुपा मचागी फाइनल सानकिबदा मूसा एमएम ना डायरेक्टु स्ट्रेट सेट तरुक मरी द माइथिबा पीदुना विनर ओइख्रे मेंस टीम की फाइनल मैच की गेम अहुम सानगदबदा एलवीएसएस ना राइनो बो माइथिबा पीदुना गेम अमसिनोदा मांगजुल थारी हयंग मखाताना मैच अनि सानगनी वेटरन टीम की फाइनल द बिरेन एटेकर ना विनर बो गेम अहुम सिनोदा माइथिबा पीदुना विनर ओइख्रे अहुम सुबा प्लेस की सानकिबदा एलबीएसएस ना के चैलेंजर बु गेम अनि अमदा माइथिबा पीख्रे सथरिबा टेनिस लीग हयंग लेसलगनी लोसनबगी थोरंगा मणिपुर चीफ सेक्रेटरी पीसी लंकुंगा मणिपुर की टेनिस एसोसिएशन की टी पामईना थोरमा पुसिंग ओइगनी मणिपुर की ममिंग लेरबा सगोल कांगजई सानारोय एलांगम थानेल मसागी मयुम ओइनाम सोमबुंगा थासगी तांग तरुक लेखिद्रे मसागी सही मरफु मंगा सुख्रे मार्क लेखिदबदा मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन ना सेल की मटिंग ओना लुपा लिसिंग मंगा पीख्रे मागी इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुगारी हारि मणिपुर एमएसएल खोखो एसोसिएशन की सही के कैलेंडर फॉर्म लेना सही असगी अहम ओइना 29 सुबा मणिपुर स्टेट सब जूनियर अमदी 29 सुबा स्टेट सीनियर खोखो चैंपियनशिप 5 सोसाइटी हैरोकना सिंधुना थासगी तांग कुंग तरेतगी मथंग थागी तांग अमा फावबा सोसाइटी असगी ग्राउंड पांथोलगनी हारे नमित हुमी चथगदबा ईस्टर्न आइडियल हाई स्कूल कांपाट की 39 सुबा इंटर हाउस स्पोर्ट्स मीट थोंजू केंद्र की एमएलए टीएस बिश्वजीत हौदोख्रे थरमसदा स्कूल असगी हेडमास्टर इरोम निंगथेम तोना थोरमपु ओइके एमएलए ना फोंदोखिबदा एजुकेशन अमदी हेल असि यामना मरी लेनै नसी स्कूल अयामदा सानबुंग लेतबा सिना हेल अमदी मेंटल दा असोइबा किया लेरगे नसी एखोय कुदिमंगना चुमथोकमिनबा तंगाइ फद्रे हाइके
Posangam Youth Improvement Union Nasinduna Om Suba PYIU Trophy State Level Football Tournament Ka Posangam Ground Hokre. Tournament Asida Tim Kungani Toy Nasargari. Hotopagi Torumda Nacho Jilla Parisat ke member TS Dilipna Toruna Pusing Wiki. Albanivika FC number Lighton Jamna Oliver Nusai Chiru Goal Tara Amada Naiti Pikre. Nasinamage Inga Sagi Pau Pizari. ICL Lamphel Party ki phangba pawgi matungina ngasi ki khwaiti ki sakhi bagi chang asi degree Celsius kumapan dasmik taru khwaiti ki ingba ki chang na degree Celsius tara umdoi nusiti yawa isingal nadi chang sada ayukta marfu taret aduga nungthildana sada yangkai nipan nungju ki chang nil arobada maruba paw amukana pizari Outer Manipur Parliamentary Constituency ki polling station taru ki vote hayang amukhanna thadana ragani Energy Mikhal ki campaign ayobi thakta kanthana ragle amadi Mamanabana Mayimdi Kapuki Banupama Sina Fangle, Singaba Musin Police Nafagatuna, Wahung Pahung Satagre. Masidi, ISTV Manipuri Pau, Tansila Sinzare, Nian Tabira Simbo, Abukana, Kurumzari.